Nongeye kugusuza wowe ukurikiranye ibiganiro byacu kandi bubaye n'ubwa mbere uhageze nkusaba ngo ukande kuri subscribe kugira ngo utazajya ucikanwa n'ibiganiro tugenda tunyuzaho. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuri iyi indege itangaje cyane, indege y'ubwayo yifitemo ibitaro bivura amaso n'ikindi kirenzeho. Muri iyi minsi ikaba iri mu Rwanda aho irimo kuvura abarwayi bafite ibibazo by'amaso. Birumvikana yifitemo ibice byose byo kuvura amaso kandi ikagira ibikoresho bihambaye byo kuvura amaso n'abaganga kabuhariwe. Turareba rero ibice biyigize, turebe ni gute ivura ndetse tunarebere hamwe ngo ubundi ikomoka he, byagenze gute kugira ngo iyi ndege itangire kujya ikora ibi bikorwa byo kuvura amaso. Iyi ndege rero ni indege ivura ibijyanye n'amaso nk'uko nabikubwiraga, ariko se yakomotse hehe, byagenze gute kugira ngo ubu ngubu ibe ariko kazi ikora, aba ari byo bintu ikora mu buzima bwayo bwa buri munsi. Rero ni indege y'ibitaro bya Orbis Flying Air Hospital, ni indege yihariye yateweho ubushakashatsi, ifite ubushakashatsi cyane ku buvuzi bw'amaso, iyobowe na Orbis International, ishami ry'umuryango mpuzamahanga ukora ku gukumira no kuvura ubumuga bw'amaso mu bihugu bikiri cyane cyane mu nzira z'amajyambere. Iyi ndege rero ni indege ya MD-10, niyo yabanje kuba ariho iri, yagiye ihindurwa igira ibiro by'ubuvuzi birimo ishuri ryigisha abarwayi n'abaganga, ikagira icyumba cyo kubaga operating theatre, ikagira ibikoresho byo kwigisha nka ibyo bita VR, 3D video na simulation ndetse n'ibindi. Yagiye mu bihugu birenga 80 kuva mu 1982, iganisha ku kugeza ubu amahugurwa ku bihugu bigera kuri 84. Niho ishaka, niho isatira, niwo mubare yenda kugeraho. Ihuriza rero hamwe abaganga n'abigisha b'inararibonye bafite ubunararibonye bwo gutera intambwe mu bihugu bikiri mu nzira z'amajyambere, bigifite mu kuba byashaka uko byavura abantu mu buryo bugezweho kandi bikabavura neza. Ifasha rero ibyo bihugu byose mu kuba byabasha kuvura abantu. Nk'uko ubibona igenda ivura mu bihugu bitandukanye abantu, ikavura indwara zitandukanye. Aha ni mo imbere rero muri iyo ndege ifite ibice bitandukanye, ifite aho abantu bashobora kuba basuzumirwa, ikagira aho abantu bashobora n'agace kamwe aho bagenzi, urumva niba izana abaganga bagera aho baba bicaye hasanzwe muri iyi myanya isanzwe kwicaramo mu ndege, ikagira ndetse n'ibindi bice kuko ni indege nini cyane, ikagira ibice bindi bishobora kuba byavurirwamo abantu, ikagira nk'uko unyura kuri reception ukaba wagenda ukanagera hehe, ukagera mu bindi bice bitandukanye biyirimo. Urabona ibi ni ibice bindi birimo byaho abantu aho banyura bagiye kwivuza. Urabona ifite ndetse n'aho bashobora gusuzumira abantu, abarwayi baje babagana. Aha ni mu ndege, ntabwo ari hanze ku butaka, ni mu ndege, byose biri ni mu ndege. Ni ibitaro biguruka, ni ibitaro byigendera rwose, biri mu kirere. Bituma rero ibasha kuba yagera mu bihugu bitandukanye ku buryo igendana n'ibikoresho byayo byose, abantu bakaba babasha kwivuza ku buryo bworoshye, ndetse n'ibihugu bidafite ibyo bikoresho bikabibona. Ariko nk'uko turi bubyumve, ntago ipfa kujya aho yiboneye hose, ntago ipfa kujya ahabonetse hose, bigira icyo bisaba. Ntago ari buri gihugu cyabasha kugira amahirwe y'uko iyo ndege yahagera, nk'uko u Rwanda rwagize amahirwe y'uko iyo ndege yaje, ndetse ikaba irimo no kuvura abarwayi bafite ibibazo cyane cyane bikomeye by'amaso. Urabona aha ngaha ubu naho ni mu ndege, ntago ari hanze. Aha ni mu ndege, ni ibitaro bigenda aho ushobora kuba wakwivuriza. Tugenda tureba ibice bigize, ariko turanagenda tunavuga ku makuru yayo, ku mateka yayo. Mu mwaka w'1980 United Airlines yatanze Douglas DC-8. Iyi ngiyi nk'uko uyibona ku mashusho ni indege mu bwoko bwa kamere yari isanzwe ari iya cargo na passenger, uvuga ngo iri kombi, ishobora kuba yatwara imizigo ndetse ikindi gice kikagendamo abantu. ya mbere yaje guhindurwamo ikora nka Flying Air Hospital, nk'indege ishobora kuba yagenda ari ibitaro.
urugendo rwayo rwatangiye gufatanya na project ya Orbis, urumva yatangiye gukorana n'ibi bitaro bya Orbis bagamije kujyana uburere ndetse kwigisha ndetse n'ubuvuzi mu bice byose byo ku isi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na mirongo inani na kabiri iyi ndege yabashe kujya Houston na Dinamere mbere yo kuyijyana mu mushinga wa mbere muri Panama, aho yatangiye gutanga amahugurwa no kuvura amaso y'abantu benshi. Nyuma yaho rero mu gihumbi kimwe na magana cyenda mirongo icyenda na kabiri kugeza mu gihumbi kimwe na magana cyenda mirongo icyenda na kane, Orbis yari DC-10, indege nini cyane ifite ubuso bw'imbere buhagaze bukubye nka kabiri hafi ya mbere, igakoreshwa mu mishinga yo kwagura amahugurwa n'ubuvuzi bw'amaso. Indege za mbere za DC-8 zashyizwe muri Beijing Aviation Museum, mu gihe DC-10 yo yashyizwe Pima Air and Space Museum muri USA. Noneho nyuma yaho ifatizo ryayo rya none rya MD-10 muri 2016 FedEx yatangaje ko igiye gutanga indege ya MD-10 ikozwe ku ikoranabuhanga rya DC-10 yo mu bwoko bwavanweho cockpit isimbuzwa, bityo ikamara ingendo ndende inafata abapilote babiri aho kugira ngo babe batatu b'imbere. Izi ndege rero cyangwa se twakwita hospital yari ifite ibyumba bitandukanye birimo icyumba cy'ubuvuzi, laboratoire ya laser ndetse inafite na aho bakorera 3D yerekana ubuhanga mu kubaga amaso bari mu ndege ndetse na simulation training y'abaganga b'amaso. Rero umuhati wayo mpuzamahanga muri rusange, Flying Ear Hospital yageze mu bihugu byinshi, ikora amahugurwa n'ubuvuzi mu bihugu birenga 80 nk'uko nabivugaga kugeza ubu. Nk'uko nabivugaga rero mu mwaka w'igihumbi na magana cyenda na mirongo inani nibwo United Airlines yatanze indege ya DC-8 ku mushinga wayo wa Orbis. Mu gihumbi kimwe na magana cyenda na mirongo inani na kabiri hatangijwe gahunda ya mbere muri Panama, aho hahawe imyitozo ku mavuriro. Mu gihumbi kimwe na magana cyenda mirongo icyenda na kabiri kugeza mu gihumbi kimwe na magana cyenda mirongo icyenda na kane habayeho guhindura DC-10 kugira ngo habeho ubushobozi bwo kwagura ubuvuzi n'amahugurwa. Naho mu mwaka wa 2016 MD-10 yavuyeho haza kujyaho DC-10 yatanzwe na FedEx, ifite ibyumba byo kwigishirizamo, gukoreraho no gukoresha ikoranabuhanga rya 3D n'amashusho yo kuba abantu baba batari aho ngaho bakayabona online. Noneho ubu ngubu kuva mu mwaka wa 2020 kugeza ubu hashyizweho gahunda za virtual training hamwe no gukomeza ibikorwa aho bishoboka. Ni nacyo cyatumye rero n'u Rwanda ishobora kuba yahaza ndetse ikagira Bivura, ikaba yabasha no kugira abo itangaho amahugurwa. Ku itariki rero 18 Nyakanga 2025 nibwo indege ya Orbis Flying Ear Hospital yageze kuri Kigali International Airport, aribwo bwa mbere mu mateka y'indege ikorerwamo ubuvuzi bw'amaso rusange yari ije mu Rwanda. Rero turabyumva uko kugeza ubu ngubu irimo gukora ibikorwa mu Rwanda uko bimeze. Indege rero yo ituma byimuka bikaba byava aha bikajya ahandi. Iyi rero iyi Orbis ni indege twajyaga twumva yuko ibamo ibyo bikoresho bihambaye tudasanzwe tugira, ariko ikaba ifite n'umwihariko wo kwigisha aho igeze abantu bakiga, ndetse n'ibyo bikoresho twabigira bikaba bisanga hari abazi kubikoresha. Ni umushinga rero navuga ko ni ukugurukana ubumenyi n'ibikoresho bidasanzwe bigafasha abaturage barenga 200 bari kuvurwa hano, ndetse n'abarenga 100 bari kwiga. Ubwo nibagenda bimwe mu bikoresho hari ibyo turi bugumane, hari n'ibyo natwe turatangira gushaka ko twanabonye ko binahari, ariko igikomeye cyane n'ubwo bufatanye buzanakomeza. Kugira ngo baze hano byashingiye ku kintu, ibihugu byose bagenda bazenguruka buri gihugu cyangwa hari uburyo bw'imikoranire bwihariye? Ni imikoranire imaze igihe kinini, kuko
abakora muri gahunda ya Orbis bari basanzwe bafitanye imikoranire yo kwigisha n'abavura amaso hano mu Rwanda, cyane cyane ku bitaro bya Rio. Maze imyaka myinshi basurana bakanahana ubumenyi. Ni naho havuye rero iki gitekerezo cyo gutegura ko iyi ndege irimo ibitaro nayo yazaza, kuko kugira ngo ize bitegurwa igihe kirekire, kandi bagahitamo naho izajya. Ntabwo ari muri buri gihugu cyose hari ibisabwa mu buryo bwa infrastructure, ibikorwa remezo, kuko uko muyibona aha ifite ibyo ikoresha by'umwuka, bifite ibyo ikoresha by'iki kibuga, ifite amazi aca akoreshwa mu bitaro, ariko iyi ndege ishobora kubona ahangaha ikayakorera kuyasukura byihariye. Ntabwo rero byo biri ahantu henshi. Ubwo barabanje baraza barasuzuma ese mu Rwanda ibyo dukeneye bizahaboneka. Ikibuga cyacu nacyo kimaze igihe kigira ibikorwa nk'ibyo by'ibanze bituma n'ababemera kuba baza gukorera ahangaha. Nayo ni icyizere kuko aho igihugu kiba kimaze kugera. Niyo mpamvu aho bageze muri Afurika ni hake, ndetse no mu bindi migabane ku isi usanga batajya ahantu hose. Mwavuze ko mwagaragaza gute ubuvuzi bw'amaso mu Rwanda? Turacyafite abantu 30 gusa. Mwavuze ko mushaka kugera ku 120. Hari asimerite bagiye kudusigira, ariko niyo mwavuze ko mugiye gushaka ubuvuzi bw'amaso mu Rwanda mu gihugu bwose buragaragaza gute? Mu bintu byo kwa muganga, ikintu cya mbere gikomera ni abantu, ni ukwigisha abantu. Igikoresho ushobora no gutuma indege ejo ikakizana, n'inyubako ushobora kuyubaka mu mezi 6 na munsi yayo ushobora kuyubaka, ariko kwigisha abantu bashoboye kandi bitwara igihe, nicyo kibazo gikomeye cyane tuba duhanganye nacyo. Mu b'amaso rero nk'uko wari wibajije, dufite abantu bavura amaso 30 mu Rwanda rwa miliyoni 14, kandi nta muntu udakenera serivisi y'amaso. Abantu bakenera kwivuza amaso. Usanga amaso n'amenyo nibyo bintu tubona abantu bivuza cyane, kuva kuri centre de santé kugera ku bitaro bikuru. Abantu rero 30 ntago bahagije, n'uyu mujyi wacu ntago bawuhagije. Niyo mpamvu dushaka kwigisha benshi. Hari ya gahunda ya 4 gukuba 4, ubwo bigenda biva ku maso no ku bindi, ariko mu maso niho hatari harimo kwihuta cyane ku mibare, kuko mu maso ni akantu gato cyane baba bareba bahengereza, dusaba microscope. Ntabwo ari kimwe nko kwigisha abantu kubaga ukuguru, mushobora kwiga muri 4 cyangwa 5 mubireba, ariko ku maso bisaba udukoresho duto twa microscope. Biryo abigisha ntabwo yakwigisha abantu benshi cyane ngo babibone ibyo bitoya. Baba bafite umubare w'abigisha n'abiga, ku buryo umwe yigisha abantu 2 cyangwa 3, mu gihe mu bisanzwe bindi umuntu ashobora kwigisha abantu 10 ari umwe cyangwa 2. Niyo mpamvu mu mibare y'abavura amaso itihuse cyane. Niyo mpamvu twari turi gushyiramo imbaraga kugira rero ngo wigishe benshi, ni ukugira abarimu benshi, ni no kugira ibikoresho byinshi. Nk'aba rero baraha twazanye n'abanyeshuri bose bari kwiga iby'amaso ngo babyigireho. Hanyuma turaza no gukora umushinga w'ukuntu batajya biga uko indege yaje gusa, ahubwo yaba muri Rio, iyi institute yigisha amaso, haba na kaminuza y'u Rwanda yatangiye kwigisha specialisation y'amaso umwaka ushize, dushyiramo abarimu benshi n'ibikoresho byinshi. Turashaka nibura kurenza abantu 100. Umurongo imibare twifuza ni 120, ubwo ni ugukuba 4, ariko nayo ntago bahagije. Ni uko ariho twashyira imbaraga biga. Nanone nta yavuga ngo ni ukwihereza umupira muremure. Hari igihe uvuga ibintu nanone bitashoboka, ariko gukuba 4 byo birashoboka. Abo ni abaspecialiste, biga imyaka hagati y'4 n'5, ariko bashobora no kurenzaho bitewe niba ashaka kujya muri, niba yari umuntu specialiste w'amaso mu buryo buri rusange, ashobora kuvuga ngereka nige ku mboni gusa, kandi k'umukara gusa. Ubwo aba ari specialiste abagiye mu kuba impuguke muri ako kantu yisumbuyeho. Bisaba igihe kingana iki nyuma yo kuba umudokiteri generaliste? Niba urangije medicine yo mu Rwanda twiga imyaka 6,
uyirangije ukajya kwiga iby'amaso biragutwara hagati y'imyaka 4 kugera kuri 5, ubwo ibaye 11. Ushaka kwiga imboni noneho ukayinonosora, ubwo kongeraho indi 2 cyangwa 3, ubwo ibaye 14. Hanyuma n'indi yo kubihugukirwa neza, hari abashobora kurenza 18, 20. Urumva niyo mpamvu navuga ngo nicyo kigoye cyane kurusha ibindi dukora. Iyi ndege kuza ikamara ibyumweru 2 hano mu Rwanda, bitwaye ikiguzi kingana gute leta kugira ngo n'uyu murwayi cyangwa n'uyu munyeshuri waje kuba gufata training hano, umurwayi bavuriye hano, azumve uburyo leta nyine yitanze kugira ngo nawe abenefishiyete mu mibare? Iyo mibare ntayo mfite, kuko ari n'ibyo tukibara ni byinshi, ariko icyo nge mbona na gikuru kirimo ni uko hari ibyashyizwe aha kugira ngo n'iyi ndege ibashe kuhagera. Nicyo gikuru. Icya kabiri, indege niva irahasiga iki mu byo twifuza, cyane cyane kwigisha abantu. Ntabwo ari indege kuza gusa ngo nirangiza igende. Abatera ikinya barimo aha basigaranye ubuhe bumenyi. Ubaga ijisho ryajeho ishaza, we azabikora neza gute nyuma y'iyi ndege? Nicyo mbona gifite ikiguzi gikomeye. Ntabwo nakubwira ngo ni miliyoni zingaho uyu mwanya, ariko hari uruhare leta yashyizemo ibyo bari gukoresha aha byose ni ibikorwa remezo. Hari uruhare rw'aba bafatanyabikorwa n'agaciro k'iyi ndege ubwayo kuyihagarika ibyumweru 2 iparitse. Murabizi ko itike y'indege y'umuntu umwe igura, kuba izigaparika aha ni byinshi. Iyo mibare nyifite nayikubwira, ariko kugeza ubu ntayo gusa ikirimo kigaragara n'umushinga mwiza kandi ufite akamaro.